Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Riolode napa nakipat terui pengajiata rilalena kesempatan malak biewe untuk lebih barakatna loni mai lebih riolo bacangi wi suratul Fatihah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duai to pajajiata ia mana sininna guru-guruta ia purai pak guru ki nenia didiki nenia sininna topan ritata semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah rilalenna kesempatan malak biewe ia mailoe riala sebagai ada-ada asiparengerangan ia naritu penjelasanna topan ritata mengenai ayat nafuang Allah subhanahu wa ta'ala. Ia engkai narampe rilalenna akoram marajai surah Al-Ahzab ayat 41 dan seterusnya. Surah Al-Ahzab ayat 40 dan seterusnya. Rima kedan nafuang Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwa alladhi yusalli alaikum wa malaikatuh liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Hadirin yang dimuliakan Allah, ia rodendre ayat ribacai narampe fuang Allah subhanahu wa ta'ala rilalenna surah Al-Ahzab ayat 41. Nana pamulai fuang Allah ta'ala ayatna nasaba wirekada ya ayyuhalladzina amanu sininna tomatepoe upakulingi ia rodendre ayae ipamulewi nasaba wirekada ya ayyuhalladzina amanu sininna tomatepoe. Makadai pangulutta Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sahabatna nabita. Makadai idza sami'tumullaha yaqulu nareko mueng kalingai narampe fuang Allah ta'ala makada ya ayyuhalladzina amanu sininna tomatepe far'au sam'akum pade cengi laloi engkalingana pade cengi wi tumak ninginna nasaba mailo narampe fuang Allah ta'ala imon rinna ya ayyuhalladzina amanu dua kemungkinan. Pertanyaan agayaro
maka de pangulut ta Abdullah ibnu Mas'ud, imma khairun yu'maru bi wa imma syarrun yunha anhu. Imma gideceng elok na parentang fong Allah Ta'ala, ia rega imma gi atunangan elok na pesangkang fong Allah Ta'ala. Upakas ipaima tungke engka ayat rampai makadaya ayyuhalladzina amanu, majepu dua kemungkinan imon rinna. Nareko parenta pasti deceng, nareko papesangka pasti atunangan. Nari lalenna ia roden re ayae, maka defong Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Sininna tomata pe engkala lokotumen nama dampe-rampe marengerang masih kiri rifong Allah Ta'ala zikran katsira nasaba sikiri maega. Berarti parenta yahe nasaba parenta masih kiri rifong Allah Ta'ala, maka itu memberi isyarat de gaga napa pole sikiri sangadinna de cesimata. Upakulingi nasaba uzkurullah parenta pole rifong Allah Ta'ala, maka itu memberi isyarat de gaga napa pole sikiri sangadinna de cemibawa simata. Sekarang pertanyaan, agaro kira-kira hikmana nari lalenna iya rodenre ayae nasuroki fong Allah subhanahu wa ta'ala simata marengeran rialena. Makadai penjelasanna topan ritata nasuroki fuang Allah ta'ala simata marengeran rialena nasaba parengerangem itu nasabari mancajiki ata tonga-tonga. Upakulingi isuroki marengeran rifuang Allah Ta'ala nasaba parengerangem itu nasabari nariyaseki ata tonga-tonga. Pertanyaan aga betuanna, makadai andre guruta al-maghfuru lahu andre guruta Haji Abdurrahman Ambok Dalle rilala kita nariyasenge al-qaulus sadiq fi ma'rifatil khaliq, ada tonga-tongenge ri annasana papejepue ripuam mapancaji narampe andre guruta Ambok Dalle rima kedanna iyam mitu nariyaseng ata nareko engka parengeranna. Upakulingi iyam mitu nariyaseng ata nareko engka parengeranna, nareko engka tahu dek gaga parengeranna majeputan nianatu ata asenna nekia tori pancaji mitu bawa. Upakulingi iyam mitu nariyaseng ata nareko engka parengeranna, nareko engka tahu dek gaga parengeranna taniana tu ata asenna nekia tori pancaji mitu bawa. Aga sabakna nasabak tugasna atai jama-jamanna atai makasiwiang nanniya masompa ripuang Allah Ta'ala naya patuna weddin ripak dupa nanniya ripade cengi pakkasiwiyata nareko engka parengerata. Upakulingi tugasna atai masompa nanniya makkasiwian rifong Allah Ta'ala naya patuna weddin ripak dupa nanniya ripade cengi pakkasiwiyata nareko engka parengerata. Itulah sebabnya parengerangem itu nasabari nariyasengi ata. Upakase ipaima rima kedana iya ro anu engkai dua mitu bawang. Upakulingi
Ia ro anu engkai dua mi. Tega ya ro duai mapancajie sibawa ripancajie. Dek gagari saliwenna ya ro duai. Ia ro engkai aku tania mapancaji majepuri pancaji. Ia ro mapancajie bahasa Arabna khaliq. Sementara ripancajie bahasa Arabna makhluk. Kemudian ia roma pancajie al-khaliq ia nari tufuang Allah Ta'ala nari saliwenna fong Allah Ta'ala makhluk ripancaji maneng asenna. Nekia ia ro ripancaji makhluk weddingi mancaji malekbi risese arajanna fong Allah Ta'ala termasuk idi rupa tawe ripancaji ki rifong Allah Ta'ala. Nekia ia panaria sengi ripancaji malekbi to ripancaji to malekbi nareko ia roto ripancaji na padecengi parengeran na puang nareko ia roto ripancaji na pakke atai alena riolo arajanna fong Allah Ta'ala. Upakulingi ia patuna malekbi ia rotori pancajie nareko napakke atai alena rifuang Allah Ta'ala. Sehingga dengan demikian engkatori pancaji malebbi nania ripaka lebbi tapi engkato tori pancaji tania to malebbi. Pertanyaan, bagaimana caranya untuk sampai pada derajat makhluk yang mulia? Jawabannya mesti ipakkea tapi aleta riolo arajanna puange. Bahasa Arabna ipakkea ta aleta engkapi mancaji Abdullah atanna fuang Allah Ta'ala. Ia narosabakna riwatunna fuang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi cara Isra mirajna nabita rilalenna akoram marajai riwatunna nabi cara fuang Allah Ta'ala Isra mirajna nabita maka defong Allah Ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi masaro pacingi fong Allah Ta'ala ia pallalem peningengi atanna. Upakulingi subhanalladzi asra bi'abdihi masaro pacingi fong Allah Ta'ala ia pallalem peningengi atanna. Dena kada fong Allah Ta'ala subhanalladzi asra binabiyhi. Detona kada fong Allah Ta'ala subhanalladzi asra birasulihi. Tania nabi nania suruh narampe fong Allah Ta'ala. Tapi ia rona rampewe asra bi'abdihi ia pallalem peningengi atanna. Pertanyaan, magina atana rampe maka detopan ritata kedudukan yang paling mulia dari seorang makhluk kalau dia mampu menjadi hambanya Allah. Nekia upakasai yang mitu naria sengi ata nareko engka pareng rata nareko engka tahu dega ga pareng ranna majeputan niana tu ata asenna. Nekia tori pancaji mi bawa gangkana makede topan ritata kuni romon rohi kemana nari suro ki tuli mareng ngerang rifuang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya uzkurullah engkalalo ki mareng ngerang masih kiri rifuang Allah Ta'ala zikran kathira nasaba pareng ngerang maega sikiri maega. Maka dasi penjelasan natopan ritata satu-satunya ibadah ia engkaina parentang fong Allah Ta'ala dek gaga watasakna dek gaga batasanna ia naritu sikiri. Satu-satunya ibadah yang tidak punya batas adalah zikir kepada Allah. Sempajange engka batasanna
lima mi wajib seso siwenni ia ro lagi sempaja subuh duan rakami si pujago jago tak mas sempaja subuh duan rakana ta jama aja na tapak genei patan rakan ya. Si pujago jago tak mas sempaja loro patan rakana ta jama nasaba ia ro batasanna puasae si lebih na puasa ramalange engka batasanna si ulemi bujuru 20 asara esona ia rega 30 esona si pukes si kesinna haji engka to batasanna si semi wajib seumur hidup kemudian engka to wetunna ulasul haji mibawa kemudian sekee si pukes si kesinna sekee engka to batasanna tetapi ternyata si kirie maka defongallahu taala zikran katsira nasaba si kiri maega sehingga maka de topan ritata agaro kira-kira hikmana nade gaga batasanna si kirie maka defongallahu taala zikran katsira dan perampe koripuange nasabak sikiri maiga mengapa tidak ada batasan nasabak makedai had desetna nabita man ahabba syai'a aktsara min zikri nigi tahu mapoji risek dia sewa malewet tunarampe oleh karenanya tapak dupai papojit taripong Allah Ta'ala nasabak malewet tak makdam peram peripuang. Hadirin yang dimuliakan Allah, mompok sifat kutana maka da ustaz ia roria senge sikiri uzkurullah asikiri ki ripuange biasa ribetuang ogi areng ngerangi ripuange. Pertanyaan, ia gero carana marengeran ripuang Allah Ta'ala nade nengka iri taifong Allah Ta'ala sisala nareko makedaki engerangi ambokta engerangi indokta manessa tak bajo riolota nasabak pura irita dua itu pajajiata. Sekarang pertanyaan, ya gero carana marengeran ripuang Allah Ta'ala nade nengka iri tai maka dai topan rita tak pak bahasa arai maka da kuni romon rohi kemana bahasa arak na parengerange sikiri pakulingi kuni romon rohi kemana bahasa arak na parengerange zikiri maka de bahasa arak na zikron. Pertanyaan, aga betuan na zikron ternyata maka depak bahasa arae ia turia senge azikru ia rega zikron dua betuanna satu make betuangi marengerang zikrullah marengerangi ripuangi yang kedua azikru make betuangi mak dampe rampe. Sebagai contoh nareko engka tahu maka dari di uzkur ismak maka di bahasa Arabna uzkur ismaka betuanna ya tepu ya semu rampai asem berarti ia ria senge azikru wadi make betua parengerang wadi to make betua mak dampe rampe. Sekarang pertanyaan, agar hubunganna azikru make betua marengerang si bawa azikru make betua mak dampe rampe. Ternyata na rampe andre guruta ambo dale rilala kita na alkoholus sadik makada nayariya senge marengeran rifong Allah Ta'ala ia naritu engkaki rampe-rampe aseng marajana fong Allah Ta'ala engkaki mak dampe rampe risipak suku na fong Allah Ta'ala. Dengan kata lain nayariya senge parengerang irampe-rampe asem malebik nanania asem marajana puangi tania sakna puangi riengerang nekia ia riengerange irampe-rampe asem marajana irampe-rampe asem suku na puang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah,
Maka dah silanjutan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Sininna tomatepe asikiri ki rifongallahu ta'ala nasaba sikiri maiga wasabbihuhu bukratan wa asila. At-tasbiki rifongallahu ta'ala ele arawi wasabbihuhu at-tasbiki rifongallahu ta'ala ele arawi. Sekarang pertanyaan, nasuroki fuang Allahu ta'ala mattasbih. Na padahal yolona ya ro'ayae nasuroki masikiri. Agatan niaga ya rotasbewe termasuk isikiri. Upakulingi ayat pertama uzkurullah asikiri ki ripuangi. Ayat kedua wasabbihu at-tasbih ki ripuangi. Agar asilengen nata sebewe si bawa sikiri aga yaro tasebewe tania garo sikiri maka de topan ritata iya rota sebewe termasuk isikiri. Sekarang nareko tasebewe termasuk isikiri agar rohi kemana na irampe tasebewe secara berdiri sendiri rimun ripurata isuro masikiri. Upakulingi nasuro ki masikiri tapi secara khusus nasuruh hikmat tasbih aga akatana yaro. Maka dari topan ritata patafsirewe nareko engka parenta bersifat umum, kemudian setelah perintah bersifat umum ada perintah bersifat khusus, maka yang diperintahkan secara khusus itu menunjukkan kemuliaan. Upakulingi nareko engka parenta sifatna umum na kena maneng, tapi ternyata setelah itu engka to parenta sifatna khusus, maka perintah khusus ini menunjukkan kemuliaan. Walangi contoh, maka daifong Allah subhanahu wa ta'ala hafizu ala salawati was salatil wusta. Maka defong Allah Ta'ala hafizu ala salawati, jagalah lo isinin na sempajangi, jagailah lo isinin na sempajangi, alitutuilah lo isinin na sempajangi, wassalatil wusta, utamana sempajal lau tengah, salatul wusta. Sekarang pertanyaan, iya ro as-salatul wusta termasuk bagian dari as-salawat. Hafizu ala salawat, jagai sininna sempajange mutama nikuhe. Tapi mengapa disebut berdiri sendiri wassalatil wusta, sempajal lau tengai? Maka de topan ritata itu memberi isyarat malebih mana sempajange. Tapi engkangenna as-salatul wusta disebut secara khusus. Ini menunjukkan ia ro as-salatul wusta merupakan sempajak kami nama lebih. Tapi pertanyaan, tegaena ro riasen salatul wusta sempajal lau tengah. Taparajai ka dampeng ia ro ia uruntue. Ia ro ia uruntue. Purai ubaca pattarona topan ritata de na kurang pole ri arwai pendapat mengenai salatul wusta. Jadi engka arwa pattarona topan ritata mak jelok rimak kedanna tegaena roriyasen as-salatul wusta. Insyaallah engka matu wettuna nari bicara ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, uzkurullaha zikran katsira. Adam perampe ki rifong Allah Ta'ala nasaba sikiri maiga wasabbihu nanniya at-tasbiki riyalena nasuro ki masikiri nainapa nasuro ki matasabbe padahal ia rotasabbewe termasuk sikiri rifong Allah Ta'ala. Maka de topan ritata satu ia roma jello rima kedanna ale birenna tasabbewe pakulingi ia roma jello rima kedanna ale birenna
tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sehingga wajar nareko nasuro ki nabita untuk panenungangi minimal wekasiratu ele arawing subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Bahkan engkah desatna nabi tarampe kalimatani khafifatani alal lisani khafifatani fil lisani thaqilatani fil mizani habibatani ilar rahmani. Maka dia nabi ta kalimatani engka dua werekada khafifatani fil lisani liwa lomona na puada lila nekia thaqilatani fil mizani nekia liwa tananna ritimbangange habibatani ilar rahmani naliwa napojinna puam maraja akkamase upakulingi. Maka de nabita kalimatani engka dua werekada khafifatani fil lisani malomo na puada lila thaqilatani fil mizani liwa tanak naritimbangange habibatani ilar rahmani nannya liwa napojinna puam maraja akkamasewe. Pertanyaan tegaena ya roh. Maka de nabita subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Bahkan engkah hak desa rampai sikesina wekasiratu rielekele nanya wekasiratu ri arawenge. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Liwa lomona ripau, liwa lomona ribaca nekia ternyata thaqilatani fil mizan liwa tanak naritimbangange habibatani ilar rahman liwa napojinna puam maraja akkamasewe. Yang kedua, maka de penjelasan atau panritata wasabbihuhu bukratan wa asila at-tasbih rifongallahu taala ele arawe. Pertanyaan agame je betuan ya romat tasbih. Maka dailah palenna tasbih subhanallah. Nekia ternyata maka dai penjelasanna andre guruta rilalenna iya kita ritiwi. Maka dai wa kurinat tasbihu bizikri ipasi tampingi tasbewe si bawa sikiri maknahu akatana iya naritu idza zakartumullaha ta'ala nareko marengerako ripuange mak dampe rampe ko rifongallahu ta'ala fayambagi ayyakuna zikrukum iyahu ala wajhi ta'zim. Si boleh-boleh nalalo ia ropa rengeramu mak jello iri apa karajamu ripuangi sehingga wasabbihu makke betuang iri makkedanna apa karajalalo ki rifongallahu taala aga betuana apa karajalalo ki ripuangi makke betuang iri makkedanna riwetu tak masih kiri tapade cengilalo ibacana nannia parengerata riwetun naribaca ya rosikirita. Jangan sampai lain ngiri baca, lain ngiri ngerang. Nasabak ku lain ngiri baca, lain ngiri ngerang. Ya narokapan riaseng, lain nakarawa, lain napenedi. Oleh karenanya sengaja perintah sikiri dilanjutkan dengan perintah tasbih. Itu memberi isyarat ku masikiri ki ripuangi apakah raja lalo ki rifongallahu ta'ala. Kemudian selanjutnya bukratan wa asila ele arawing. Pertanyaan agar robetuanna ele arawing. Narampai andre guru ta'al imam az-Zamakhsyari rahimahullah rilala kita tafsirena riasenge tafsir al-Kasyaf
narampe andre guruta Imam Zamakhsyari rima kedanna iya roria senge bukrata wa asila memek betuanna ele araweng nekia akatana iya naritu ai fi kafatil awqati asikiriki are ngeraki ripuange fi kafatil awqati sepanjang waktu are ngeraki ripuange sepanjang waktu apakah raja ki ripuange nikia yang menjadi tanda tanya nareko mak akatana yaro isuro ki masikiri marengeran sepanjang waktu magiro narampe pongallahu taala rima kedanna bukrata wa asila ele arawe magina ele si bawa arawe narampe magina dek nakeda uzkurullah kulla waqtin arengerakiri pongallahu taala tungke wetu magina keda bukrata wa asila ele arawe maka de andre guruta wa inna ma dzukira hadzanil waqtani irampe iyaro duai wetu bukrata wa asila liqaunihi ma mashhudaini bimalaikatil laili wan nahari nasaba iyaro duai wetu ele araweng nasa bingi malaikat na wenni nenia malaikat na asoy maraga betuan irampe rilalenna salase dia riwayat maka dai Nabi sallallahu alaihi wasallam si sulle bertugas malaikat na fuang Allah taala yata'aqabuna malaikatul laili wan nahari ma'akum maka dia Nabi ta si sulle bertugas malaikat na fong Allah taala malaikat na wennie si bawa malaikat na asoy nekia iya ro duai malaikat wenni si bawa malaikat aso mak depungan ngiri pallawang mutu menang ri elekele si bawa ri araweng maraga betuanna engkah dese rampe nareko narapi iwetunna as-sarae selesai ni tugasna malaikat na asoy elok ni menre malaporo ripong Allah taala tapi sebelum menre takapopi malaikat na wenni nasaba elok ni bertugas malaikat na wenni si senna narapi subuh selesai ni tugasna malaikat na wenni elok ni menre malaporo ripong Allah taala tapi sebelum menre takapoi lebiriolo malaikat na asoy rilebok na tanai gangkan nama kedai topan ritata bukrata wa asila iya nahai duai wetu non roi takapo malaikat na wenni nenia malaikat na asoy ripallawangan na rupatawi konon menurut riwayat ku menre ni malaporo malaikai makutane fong Allah taala wa huwa a'lam rigau engkanna masrona isengi fong Allah taala maka de pakutanana kaifa taraktum ibadi maraga modele na ataku musalai kumendre ni malapor malaikat na wenni purani masem paja subuh na rapi ni subuhe mendre ni malapor malaikat na wenni tapa maka de fong Allah taala kaifa taraktum ibadi maraga modele na ataku musalai tapa mappe bali malaikat makada taraktuhum wa hum yusallun usalai atamu puang rigau engkana moto imas sempaja subuh wajadtuhum wa hum yusallun ulolo ngetoi atamu wetuku turun rilebok natanai ulolo ngetoi mas sempajang betuana wetuku denre elok menre mas sempaja subui wetuku no eni arawena mas sempajang asarai jadi kumade cengi sempaja subuh tamade cengi sempajang asarata nalaporo ki maleka makada mas sempajangi tapi wakita orengi jangan sampai malaikat na wenni iya he wenni matu kusubi menri malaporo tapa makutane pangi makada kaifa taraktum ibadi maga modele na takut musalai waktu orang makada ame malaikat taraktum wa hum naimun usalewi atamu puan rigau engkana mangorok mupi
Pakai toreng malapur ame malaikat maka dataraktuhum wa hum naimun. Usalewi atamu puang rigau engkana mangorok mufi. Wal iyazubillah. Oleh karenanya ku gorani pak bangi maka dah hayya ala salah. Apri-pri ni moto barak kuaga kunala poroki matu malaikat maka dai wa hum yusallun. Usalewi atamu puang rigau engkana masempanya. Gangkana maka de topan ritata bukra wa asila ele araweng narampe pongallahu taala majelloi ri alak birna iya roduai wetu. Sekarang pertanyaan, agaro alak birna narekori pada cengi misi kiri tak nania parengerat tari puange lanjutanna ayae makedai huwallazi yusalli alaikum wa malaikatu nasabak puang Allah Ta'ala nania malaikat-malaikatna masalawat manangilok kari kotumanna upakulingi nareko engka tau na pada cengi parengeran nari puange fong Allah Ta'ala masalawat rialena nania malaikat-malaikatna puange masalawat rialena. Sekarang pertanyaan, agar betuan na salawat na fong Allah Ta'ala, agar toro betuan na salawat na malaikai. Maka dari itu pandritata, salawat na fuang Allah Subhanahu wa Ta'ala, nareko masalawa ipuang Allah Ta'ala, yusalli alaikum birrahmah, nama seiki puangi. Nareko malaikai masalawa, yusalluna bil istighfari nama salawa i malaikat iridi rigau engkana nelau adam pengeki malaikat dari nareko fangallahu taala masalawa maka masih nareko malaikat masalawa nelau istighfar nelau adam pengeki malaikat gangkan taparajai ka adam maka dari rumusna nareko engka tau marengeran rifong Allah Ta'ala berarti ria masewi ripuangi gangkana make de rumusna nigi tau rilomoyan rilomongan ripuang Allah Ta'ala marengeran nigi tau rilomoyan ripuangi untuk si mata marengeran majepu engka itu napun nangi tanra-tanran tau mau pe upakulingi siapa yang dimudahkan untuk berzikir kepada Allah maka sungguh dia memiliki ciri-cirinya orang beruntung. Aga sabakna nasaba nareko marengerangi ripuange nama seiki pong Allah Ta'ala na mustahile pong Allah Ta'ala nama sei to macilakai upakulingi nareko rilomoya ki marengeran ripuange berarti ria punangi witu tanra-tanran na amau pekenge nasabak nareko marengerangi nama seki puange na mustahile fongallahu ta'ala nama sei tau macilakai sehingga dengan demikian itu memberi isyarat kuelok ki mapunangi witanra-tanran na amau pekenge tapa kesingi mi parengerat dari fongallahu ta'ala yan roka apa sabakna nareko engka biasa persoalan di lolongan biasa na puadaki saja seleta maka dahe pada cengi perengeram biasa nareko engka persoalan di lolongan tapi biasa kama perengerah pada cengi perengeram dia nak keda bilang isaga doikmu tapi parengeran aga sabak na ya rodenre maka nigi marengeran ripong Allah Ta'ala napunangi witutan ratan na amau pekenge nasabak ku marengerangi ripuangi nama seiki pong Allah Ta'ala na mustahile pong Allah Ta'ala nama sei tau macilakai. Hadirin yang dimuliakan Allah, tapi engka cek dek penjelasan bahasa maka dai ayat huwallazi yusalli alaikum iaro nareko bahasa Arab ripake waddi maka da pongala taala huwallazi salla alaikum
Wadito makeda huwallazi yusalli alaikum. Tapi ternyata ayatna puange dekna keda salla alaikum, tapi makedai yusalli alaikum. Sekarang pertanyaan, agar bedana salla si bawa yusalli. Taparajeka dampeng ia ro idik pure masikola kumangkoso, mudah-mudahan buat di madecin rengeranaya. Engkariasem fi'il madi, engkatoriasem fi'il mudari. Fi'il madi kata kerja bentuk lampau yang berarti sudah terjadi. Tapi ya senge fi'il mudari kata kerja yang menunjukkan sekarang dan akan datang, sehingga make betuangi manenungen. Tiga contohna, nareko makedai kallama mak bicara, wa kallamallahu Musa taklima. Fangallahu ta'ala purai sifat bicara Nabi Musa. Aga betuanna dek nak bicara mat teru purai sifat bicara. Upa kulingi Nabi Musa siba fangala ta'ala kallamallahu Musa taklima, purai sifat bicara. Tapi pura ni dek nak kukongi. Sementara wetunna na bicara mengenai salawai, dena kedafong Allah Ta'ala salla. Kuma kedai huwallazi salla, fong Allah Ta'ala salla alaikum, purai mas salawat rialim fi'il madi ya roh. Tapi dena kedafong Allah Ta'ala salla, tapi mak kedai yusalli ya roh yusalli fi'il mudari, sehingga mak betuangi tulima salawa ipong Allah Ta'ala rialim. Nigi marengaran ripuange tulima salawa ipong Allah Ta'ala rialim. Benenge makedai huwallazi salla alaikum purai masalawa. Berarti bisa jadi dek nana kukuange. Neke dena kedafong Allah Ta'ala salla, tapi makedai huwallazi yusalli alaikum fong Allah Ta'ala tulima salawa rialim. Maka itu berarti tapan nenungan ngisi kirita barak kuaga napan nenungan toy salawat napuang ngerialeta. Hadirin yang dimuliakan Allah, lanjutanna ayat emak kedai liyukhrijakum minadz zulumati ilan nur, nasaba elok kina pesuk fong Allah Ta'ala minadz zulumati pole risiagai egana petakape dari berbagai macam kegelapan, dari berbagai macam kezaliman, ilan nur lokkarise die taja carillakilla. Taparajeka dampo. Maka dasi bahasa Arabna. Dena kedafong Allah Ta'ala liyukhrijakum minadz zulmi ilan nur. Pole rise die petakape lokkarise die taja. Tapi makedai minaz zulumati, ia senge az-zulumati banyak kegelapan. Satu kegelapan zulmun, dua kegelapan zulmani, banyak kegelapan zulumat. Se di petakape zulmun, dua petakape zulmani, maiga petakape zulumat. Nama kedefong Allah Ta'ala minaz zulumat. Na pesuki polerisiagai egana petakape ilan nur lokkarise die taja carillakilla. Se ditajang nur, dua tajang nurani, maiga tajang anwar. Nekia ternyata nurun satu cahaya, anwarun banyak cahaya. Tapi rilalenna akoram marajai dek gaga ayat rampei anwar. Tidak ada ayat yang menyebut anwar banyak cahaya. Tapi makedefong Allah Ta'ala rilalenna akorange ilan nur lokarise dia tajam. Sekarang pertanyaan, agaro kira-kira hikmana ketika Allah berbicara tentang kegelapan, ketika Allah berbicara tentang kezaliman, maka defong Allah Ta'ala minaz zulumat, banyak kegelapan. Tapi si senna tajang begitu cahaya, Allah menyebut ilan nur, menuju satu cahaya.
magina dengan keda ilal anwar, menuju banyak cahaya. Maka dia topan ritata, kegelapan, kezaliman disebut dalam bentuk jamak, disebut dalam bentuk banyak zulumat, karena itu memberi isyarat mai galaleng nasabari pusaki rilebok natanai. Upakulingi mai galale petakape nasabari pusaki rilebok natanai. Mai ga sewa-sewa mapakalontok-lontok rilebok natanai. Nekia ilan nur, menuju satu cahaya yang terang benderang. Nasaba set dimetom itu ompoken natajange ia naritu fuang Allah Ta'ala. Upakulingi minal zulumat, banyak kegelapan karena banyak kesesatan di dunia ini. Tetapi ilan nur, menuju satu cahaya, karena memang sumber cahaya cuma satu, ia naritu Allahu nurus samawati wal ard. Fong Allahu Ta'ala tajanna langi enan niatanai. Aga betuanna iyam itu nama gala tak gala-gala aje tak kujopaki nasabak mapetangi. Oleh karenanya kuelok ki manas sajopata at depek lalo ki riompoken natajangi. Upakulingi iyam itu nama gala tak gala-gala aje tak kujokaki nasabak mapetangi. Oleh karenanya barak kuaga manas sajopata engkalalo patajan riseseta. Dekatilah cahaya itu, dan sumber cahaya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana bil mu'minina rahima. Nafuang Allah Ta'ala maraja akkamasi laurisininna tomatepe. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka ini memberi isyarat akkamasina rufong Allah Ta'ala narampeangangi, maka daku mareng raki rialena nama seki. Kemudian yang kedua, napas salama ki pole ripetak kape lokaritaja cari laki langi pammaseto yahi. Nekena tutui ayat nama kedawaka nabil mu'minina rahima. Pongala ta'ala maraja akkamase laurisinin na tomatepe. Aga betuanna bisa jadi maega tau marengeran rifuang Allah Ta'ala, tapi tau marengeran ia lolongengi pamase suku nafong Allah Ta'ala. Ia naritu tau marengeran rigau engkan nama tepuk tongetongen rifong Allah Ta'ala. Upakulingi sininna tau marengeran ngeria masewi ripuangi, tetapi bisa jadi engka tau marengeran nekede na suku pamase na puange na lolongan nareko elo ki lolongi pamase suku na puange areng ngeralalo ki rialena rigau engkan na ipade cengi witepet tak ripuange gangkan na tutui ayat narima kedanna wa kana bil mu'minina rahima. Pongala ta'ala maraja akkamase lorisinin na tomatepe. Terakhir, tahiyatuhum yawma yalqaunahu salam. Tahiyatuhum pappakalabina fong Allah Ta'ala, pappakarajana fong Allah Ta'ala, lokkari sinin na tomatepe yauma yalqaunahu ri assosiruntu narmati tomatepe siba fong Allah Ta'ala mati ri assarimonri nareko yaro tomatepe tamak ni suruga elok ni pasiruntu puangi. Maka tetongan ni maleka emak barisi menurut tafsirin atau panditata kutama ni mati tomatepe erilalenna suruga nana rapi ni watunna elok siruntuk pong Allah Ta'ala mak barisi manan ni malekae jempu isinin na tomatepe natapa maka gorangan maka dasalam assalamualaikum mulolongan assalamualaikum mulolongan yana tu sabakna rilalenna surah Yasin. Maka defong Allah Ta'ala salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim. Betuanna keselamatan bagi kalian, ucapan salam untuk kalian dari Tuhanmu yang maha mulia. Wa a'adda lahum ajran karima. Nan niya pong Allah Ta'ala na janci witomatepe nasaba appalam malebbi
ajran karima appalam malebbi penjelasan atau pandritata nayana pakkelori fongallahu taala ajran karima appalam malebbi ia naritu suruga pammasena puangi. Ternyata ya Rasulullah napak kasengi fongallahu taala karima malebbi nayaro rampe engi makkada malebbi Allahul Karim fongallahu taala puang maraja malebbi maka de to pandritata idza qalal karimu kariman fa'lahum annahu karim nareko puak kami nam malebbi makkada malebbi aja puiwi makkada liwat tu lebina upakulingi ya Rasulullah maka de fongallahu taala ajran karima appalam malebbi nayaro rampengengi makkada malebbi Allahul Karim pong Allah taala puang malebbi maka de to pandritata idza qalal karimu kariman fa'lam annahu karim nareko puang malebbi makkada malebbi aja puiwi makkada liwat tu lebina. Sehingga dengan demikian surga pammasena fongallahu taala liwat lebina lau risininna tomatepue sekira yang rasempa urampe rilalenna kesempatan malebbi ewe mamuare nama seki fongallahu subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.